Laborak mahami manu-manu panggulan hurian nami asa bae dalam mga gudang obat. Don amang pulan dari martami yang tutuhat tadi bata asa sididi main nasi opa golang-golang pangarahut na tuksongan open na buhay terpasa atami soban nami meradupok kamu na panggulan hurian nami saya tuhat tamana pasi kopon pasu-pasuna pamurnas may tu daging saudara tu bohi si paloma ibulu may si paniang holi-holi iya tutu asa arirang mana marahaton dari kata di Robian oras maha muna po na asuhuton labtu ganda ng dihita sa luhut na naman kalian matutu nung nga si Kop Huway kami ulat ta di sugot nyaryo asa dohono mas songon idok ni tua sinahu mamualtio di baito panuhatan baik ma si tio nas baru mato kesehatan gabi emang alanang kon nami nama ulau nami majalo tuan igoda kami arong hatain na tua nama dokon asa siajur mula topa siajur mula topa baik damang magodang mula las padoro ma tu godang soba ya dia mah Mula tema dihamu permusik nami, ngadibek kamu dihami, gundang mula-mula dan gundang sobat. Dung ngirim saya, bek adong hatan na tutu nama doktor. Asa tinau, asa buin na tanong liat, binatu pindah pasu. Asa baka liat kami, peparan na pun namin ay tabatua baru yang bebere. Lalu majalo pasu-pasu siya tuhat tadi bata. Asa bedamang godang liati.
kembali tempat. Mula tema di hamuna par musik nami napas haton godang lihat di hami. Jadi ida dihita di bona salah suhuto. Takas di dikyon. Dihita di paparan ya puta tabla dua. Ala suhu bolong manungang di dikyon apala ang gidolita silu baturuan. Jadi asa marsi sabe-sabe kita marsi siukan. Dihita di paparan ya puta raya tabla dua. Jadi hita marwate di hita siakang ado si betong atau tadi. Gawe majalah horas. Amang par musik nami. Nalau marsi sabe-sabe yang mahami. Nomor siuan di nomor hamanaranggi di son asa beda ma godang naho barto sih. Jadi tersongonima di hamuna suhu bolon aka bapak dina rohami ahaduli muna ma namar si siuga kita tersongonibe aparas duli si tai satadara tutu songon hatai na tutu asata pulan isi bagading diluluk di pangirian oras mahita tujulon orang-orangi molo totong bahita marsi pairing-iringan songoniba Tungan namin di masa tikyo. Dari dunia sadar di paparjo pun namin di tempat dua anak buru bere namin di sada ulaun, sada pakilalan, sada lakni roa. Di masa tikyo marhite di pasor matuan di namin ang ulang-ulang. Ngau talo kami tapi nauli, sabi-sabi nauli siya nakabapa namin on. Kuhamlak na ang kilolina, nung ang teborhat mahami, pande nami pasahaton, siu-siu nami, dihami akan amar-amarangi, asa, hoko doy so nihatan ni situ tua, asa tapula di sebagian di padolong pemandingan. Oras mahali po pada punami, amar-amarangi, tinggal dorak keburu masih banyak.
baru. Abo perneputa si Raja Tabatua. Sadalo hita akka bapa di bahasa Tikyon alai ulido hapenang akka nama marangi molo sauduran. Soni do ni hatan si tua tapak na do tajomna rinne tahi do buguna. Mulai ate ma di pasapasa to hatta di bata. Di bahasa Patikiano dilihat do hita do stiroha do dame di bagasan holong. Nuaipe apka bapa nami kalau sodia ton dabu pasap kami Jakarta di hasuhutotna. Akka raja nami idohotna nama si palianan nama si susukan akka nama saparangki bawa tuson amang baru. Haduli raja ini si tonggor. Tuhaduli raja Sibitonga. Uru bere do ibe bere. Malutung pesada panggoron nami tuh mulas parawa ke mang baru. Majalo nate. Una hahaduli nami do raja ni boru nami rubulta. Asa do honom masuk ni haji si tua asa si titi mai si pagolang-golang pangarau na. Tung soni pia kahaduli. Nabi upasat nami soba nami si nabi merepok kamuna. Hahaduli nami dihita pa peneputan. Saya jata batua rak do boru. Tuhat nama napasuk kompon pas-pasuna. Matutu, horon matutu, Bapak, songon hatain tua-tua. Asa ari lang matutu namar hal to dulu manamar rupiah. Oras mahaduli muna nama jalo saya marlipat gada madi hamong iduli nami nama kalian. Matutu. Pasti nong sipul hami nama jalo tua di godang nami di paparan depun nami dari tabatua boru bere nang rop ibu bere. Asa do horon masongon hatain tua-tua. Tinawin na multio binatu panuhatan, baik dawang masih tio-tio las pado matuhatan. Dihamo amat daraja inata suripada nahupang iduhami asa martangi tangiyang mahita akamang doh taminang asa jolo hujahaho kami ima jujur ngulu ni na dua-dua nami naung saur maduang molo adong hahurangan nami diak kapadohan doho diakka goar di ako punami molo nasotoho akaraja nami berpengaju mahamuna ajari hamu hami asa dohono dosongon hatani si tua-tua asa tangan do botohon ujung nai jari-jari 10 totong do marsi gajang-gajang molo pedong hahurangan nami bonang hasuhuton di nama jahahon ria ni hidup ni manang jujur ngolu di na dua-dua nami on jumolo do hame tong totong marsadabi jujur ngolu ni ina nami naung saur matuon opung marolong boru raja guguk ya opung nami opung batulan mangalak boru ni rajai siam si pijak tubuna 2 anak siak kangam mangalak boru ni rajai 5 raja si dijak anak si bay 2 mangalak boru ni rajai sian si dijak 5 namang warhon opu moal tabba tubuh 2 anak ya anak siak kangan mangalak boru ni rajai sian si dijak namar warhon opung salomo tabba ya anak si bay 2 mangalak boru ni rajai raja si dijak sian huta si dijak namar warhon opung paskah tabba tubuh anak sada 2 boru alai tibudo marujung golu opung nami opung boru tijak jadi mangalak boru mamuse opung nami opung paskah tabba 5 boru ni rajai boru haromunte sian si babiat tubuh 2 anak sada boru jadi punguma tubuh ni opung nami opung paskah tabba sude onom tolu anak tolu boru ya anak siak kangan mangalak boru ni rajai raja guguk siang pea 5 namar warmon opung marulup tabba jala 5 inata na taba aduk-aduk di bagasa tikyon ya anak si bay 2 mangalak boru ni rajai malau siang huta si takarain anak na si bay tolu mangalak boru ni rajai si dijak ia boru siak kangan marhamuliam matu namorai sinaga sian urat ia boru si bay 2 marhamulian nama
tu anak ni amang boru nami namoray sian si tijak si babiat. Si paidolu marhamulian tu namoray si tohang sian huta palibi. Ya anak ni opung marulog tabba godang na walu halak. Opat anak opat boru. Ya anak siak kangan mangalak boru ni rajay raja si hobbing sian huta si dikalang. Ima namar guarhon amani marulog tabba manang opong sarma tabba tubuna pitu halak tulu anak opat boru. Ya anak si pay dua mangalak boru ni rajay ima rajay si hotang sian huta si hotang namar guarhon amani Mariana tabba tubuna tolu dua anak sada boru. Alai tibudo marujung ngolu boru ni rajai boru si hotang. Jadi mangalak boru mamuse tu boru ni rajai raja si tumorang sian nainggolan. Tubuna tolu dua anak sada boru punguma sude onong halak. Opat anak dua boru. Ya anak si pay tolu mangalak boru ni rajai raja sinaga sian malindo namar guarhon amani paldo dabba tubuna onom halak. Lima anak sada boru. Anak siap pudan mangalak boru ni rajai si boru si mare-mare sian huta si dikalang namang guarhon amata madiagug dabba tubuna lima halak. Dua anak tolu boru. Ya boru siak kangan marhamulian tu anak ni abang boru nami namoray rajai si ringo-ringo sian holbung tubuna walu halak. Lima anak tolu boru. Boru si pay dua marhamulian tu anak ni abang boru nami si ringo-ringo sian tipang tubuna onong halak. Opat anak dua boru. Iya boru si pay tolu marhamulian tu anak ni abang boru nami si regar sian kisaran tubuna opat anak. Iya boru si pay siap pudan marhamulian tu anak ni abang boru nami namoray si hotang sian bolok dua tubuna tolu dua anak sada boru. Iya pahoppu sian tubu ni anak naung mangalak boru ima boru ni rajai raja si hobbing tubuna opat sada anak tolu boru. Ia pahoppu sian anak boru naung muli ima tu anak ni abang boru nami namoray sinaga sian malindo tubuna sada anak dua boru. Ia pahoppu sian anak boru naung muli tu anak ni amang boru nami namoray si tohang tolu anak. Ia pahoppu sian boru namar hasohotan mangalak boru ni rajai raja sian tabunan tubuna sada anak. Ia pahoppu sian boru ima anakna si nomor dua mangalak boru ni rajai raja tabba tubuna dua anak. Ia pahoppu sian boru anak na nomor tolu mangalak boru ni rajai huda galung tubunas sada anak. Ia pahoppu sian boru anak si nomor opat mangalak boru ni rajai si ahan tubunas sada anak. Ia pahoppu sian boru namar hamulian tu namoray marga barutu alay dang adong dobe tubuna. Ia pahoppu sian boru namar hamulian tu anak ni abang boru nami namoray aritonang tubuna sada anak. Ia pahoppu sian boru nomor dua naung mangalak sian boru ni rajai sian ibar sada anak. Ia pahoppu sian nomor dua lima boru ni namoray namar hamulian tu marga padyangan tubuna sada anak.
Jadi penguma peparan ni dainangon anak boru parumain hela pahoppu godangna 70 halak. Nini godangna 10 halak. Nono godangna 6 halak. Jadi sudah peparan ni dainangon godangna 80 sia halak. Marujung ngoluma na tua-tua nami na unsur maduon di hari Senin tanggal 6 tepat bulan Sada tahun 2020. Ia tubuh tanggal 6 bulan Sada tahun 1935 tutup usia umurna 85 tahun. Songoni maju jujur ngolu na boy kupasa tami tuhita na pungon di bagas tikyon molo adong na hurang akaraja nami di pandohan nami totong dohami elek di hata nami di hata ni si dua jari-jari 10 baca pulsa dao si majujung diuduk dohot di nasni rohan nami totong dohami mangido paniroyosian hamuna aka hula-hula nami amat taraja do inata sori pada namang ihong mo sa akaraja namin na utang ilohon hami molo adong utang ni dainangon di tiking oluna molo sorong do pedi lunasi akaraja namin dapat tong kamu hami akaya nakonna terlungobi sude akanini doho nono doho paopuna reade do hami nalaho manggarar utang molo adong na tininggalhon ni dainangon alay nang pesongoni totong do hami marpangiluan molo adong singir ni dainangon lima opung marulog ng saur madon totong ma unang lupa niyan hamuna sarupa don yan didok rohanami molo adong utang nami ugarar kami molo adong singir ni na dua don totong dora di kami madalosa so ni majujur ngolu na boy kupat orang di bagas tikyon ima di barsaur madon ni inong nami opung marulog borong raja gugugon sidok moliate kami siyan margatabba bonah suhuton moliate Ima di hula-hula nami saluhutna di hula-hula nami raja-raja guguk mana togari tonang ditulang nami si tijak mana si raja sonang dohot haromunte ditulang narubuk nami tabba dibona tulang nami si tijak mana si raja sonang dibona niari nami si tijak mana si raja sonang di hula-hula nami hula-hula na maranggi malau mang nemarata si tijak mana si raja sonang di hula-hula na poso si hobbit si hotang dot si tumorang si naga dot si mare-mare di hula-hula pangulian di pahopu si hobi raja nami raja bulon berpangidua kami ala bidang do alamata nami nangsut bulu-bulu berpangidua kami dua termin sehali masuk ma di hamula hula-hula nami hula-hula raja guguk toga aritonang tulang nami si tijak manang si raja sonang dot harumunte di tulang narubuk nami tabba bona tulang nami si tijak, bona niari nami si tijak, raja nami raja wulun, sehali masuk ma hamuna pangiduan nami, sian bona hasuhutan, tu hamuna saluhutna hula-hula nami, asa marsuara ma raja. Oras ma di hamusuh nami Gabi tulang. serta ditulang perjul maju hami ate tulang. Jadi mau lihat ma di tuhatta mau lihat ma nang hita saluhut diari naudi diari nalingkan di bartakok di mata nyari berhiti kok kodoh jujumu nungga robe hami bertongan yalamamu ima memang adobi di pertuan di naboro nami Di matutulong. ada orang sohupa saat kami akasi beban kanata ujaro kami majo godang nami Gabi tulang. ya ubar musik nami Gabiaman asa tanda kami rombongan di hula-hula doh tulang nami nong saat di pogun ni alaman di suhun nami baik damang majo godang mula-mula Gabiaman kami
lihat tonon nami ma eme nomor ludu boras kursi kak ne eme nomor ludu asa berhiti tanyang nami anggiatnya lihat panggabian lihat perhorasan di bertua ni ngaboru nami yon asa baik damang majo godang lihat dia. Namin tu sangkar maporik tu lubang masa tua asa sinur na napinahan muna gabi na niulang muna oras ma kabar dalan-dalan mangomo partiga-tiga asa song baringin omat to paniduat satu amat tadi bata sama tatan nenori baringin marura jabi-jabi hirma to dimone sude puparan na boro namian ditupa amat tamula jadi matutu asa song silid jomama loma ina silid juang loma sa binabuan kung dia be amo mga laka pinopar ni na boro namion sa tudusima babota pangomoan.
Jalo ito, jalo. Siyo, nagtantay, siyo. Siapa itu? Pasang apa itu? Pasangan. Apa itu kita? Pasang apa itu? Lihat tuh, lihat tuh. Lihat tuh itu. Lihat tuh, lihat tuh, Tuhan. Lupa kamu sudah. Atas Pino Carlino Poro. Marisa. Tambah Isa. Paso. Sahali. Dua hari naik. Baru kok. Salina. 2 hari. Sahali naik. Langsung baru jauh. Dia kami jauh. Langsung baru jauh. Jauh. Kalau jadi Firman mabokti bahul mapasaloka Firma sanuhut Tadimu na kinokor ni nakorokor Kaya duduma ng pasaloka mati tu. Jabe opong. Wag songoni penuanya ujon ya kapagaran namin mga nakatulang mo na puno na harbuhay bintang na pala alabuhon para malabudon sila na kami kami kapagaran Mau songoni memang asli marohamu na magpapatulog yang lain satu Saya menang pasong hadasa ang song hatan harbuhay bintang kami berkata Tidak dapat menjual atas kalah Diri matong ini kata perlu jauh dari mau pinjam orang nak Kami, yang pasangan ulos itu ratu namin tu pargelengan namin asa bertemu lama albar tu sih. Itu berjuluk berderek pahamu anak berjuluk boru. Jabe tu lah. Nomor 2. Anak si nomor 2. Anak si nomor 2.
kami do. Halo jauh munay. Malope. Kalau songon na buhi terbaik kami. Songon. Dalam nami madok malah itu hamba. Sehingga ma asirohan itu hatta. Saya tunduk matano ulaumu. Sinurut tinah apa-apa-mu. Korasa kabere nami. Karena marsikola dapat terbisugat. Aka pambayran muna itu naboro nami ubato kami doi mulai ate gudang ma kasaha nasarohan nami Tuhan mulai tuhok to itu yang kapamu do lumabima nayagu hera omak mukandung do yang kapo na porko alani bolo ditong songonon dalan ni hata mulai tenami baru dopok kamu las marohamu song-song ini menang tu berek musikal do. Saya berbisuk mau bere dari lihat Tuhan tamariho pergi notoan asa boy berhidai dapat makan apa pinarsitan ni roham tujuan nyariom. Melayar. Jadi, mana lah? Jadi tungawe macam oleh ke, tungaharohan. Jadi soal ulos na boy, di batu pa, rumah tubuh namin na Rosia sidik kalang, waduh mah. Bagasinan na ay isuon gajak ay ibota. Say
si kanjamo murmahamu jala si torok tinokpak. Matutu. Iboy na tiyang di rumah, tumibo ang matiyang di sobo. Nung atibo umur ni naborokon, sa tumibo ka umur ni hamuak ka na poso. Matutu to na. Asa pinatiko kujur ma dito ang tatiyan. Sudi api hamu mangalak ka. Sudi puparan ni naborokon, susima hamu dabota persaudian. Jalan naborope masuk dope di kumpulan nih. Jadi dos somet dia adong do di patuba nasida somet tada ni holongna di naboru namion. Jadi molobe masahatamna tulay nami aman niagung do niagung kasi ada silok pawi ma dua silok pagadong bola tong sada ben ada botan sudi ma munang taruli. Apa ni don nami? Borokon. Iya, matutu. Sawatik kupat orang Tuhamu. 5 na boru nami. 5 pariban ni na boron. 4 na pariban na. Pariban mana ma. Sada na. Iboto na 5 bapak 6. Jadi
Una be ijalo hamuna kini anak kadalam di pasu-pasunya si anak kahulat. Gawi matutino. Jadi kalau semua tahu kadok Taliban tali mau bilang hamuna talibak. Totong mahamu marningon. Dia nak ni tulang munon, akai wabakon. Ate, aku pasti ngotok hamuna. Yang lalu berlalulah. Ate, tiba-tiba lah yang kurang-kurang apa ya? Jadi asal adong do buat kami songon turut berduka cita di pasal Madron na Borkon. Opak mahami mainna. Au masada. Narek no masada. Anggi koma sada. Nai paranson na markas mereka rumah sada. Jadi son adong do patu pahami. Hera turut berduka cita nami itu na Borkon. Karena memang kupi tengah muna daun. Turut berduka cita nami dong na Borkon. Jadi sayang dia mah. Margite baru jumolon na Borkon. Selam tu sadana hamuak kana mahamaranggi na maritoto na marula guru ate. Ang dia mah nang jiromus apa pasu-pasu sadarion. Selam tu tutur na hamuna, juga bilang hamuna. Ate, sedabok mah. Mauli ate makan songonan nilok ni matutu selam tudus na marohanay na mahamarangi doho na marhula-hula selam tuburju na mahami tubotohani madiri nani. Asa songon na ya pasti hami jo na borunan ng babangusan kami. Kahit jolo kodang usipi asa marmusi Kaboro. Usipong kamu nak kana baju na Muhammad. Masa ibu. Usipong mereka, usipong. Pajono, pajono. Sekarang naik. Usipong ba, usipong. El paso. Buat, ayo si Koko dulu. Nah, kalau itu si Koko pulang, kita sama. Akar bola, kita ulang tahun. Bolang-bolang pangarahuna. Kung sumamigin na mo itapat ipahami. Maradopok kamu sa luhut perkeliman namin. Saya amat na digatama namang gohi pasu-pasu. Matutu. Kita
harus nama tulang ngerobot. Nah kami berlihat dari BDA akan dijujur dulu. 25 pinokbar ini gubernannya obat anak obat guru jalan makan ini jalan nomor 0. Di bawah habis yang berkata baju dalam pasal urus pasu-pasu penyusup pasu-pasu sepuluh masyarakat. Kau memahami inilah pasal atot urus korok ratu keluarga dan menami mungkin opung berulung kurwon yang sering berulung asal berjalan masuk obarnya lah si toko nami borosnya kan ngetepikan sejauh lababan dalam arah tahu nak kataran kamis di sini kejauh.